Sutradan je predsjednik Republike počinio niz krivičnih dela. Dakle, on je rekao da čitavu noć nije mogao da spava, da je morao da čita 1000 dokumenata iz istrage. Ja ne razumem po kom osnovu predsjednik Republike sa 8 ustavnih nadležnosti ima pravo, a on kaže i obavezu, da čita šta je u istrazi od dokumentacije dato, dokaza i tako dalje, i da onda direktno usmerava tok istrage. On već sljedećeg dana kaže, konstatuje, donosi presudu, dakle završio i tužilački posao, on je odradio taj posao i doneo presudu. Rekao ovako, nije kriva politika, donosioci političkih odluka, kriva je struka. Kad imate tu vrstu bahatosti, tu vrstu izlaženja iz ustavnih nadležnosti, a predsjednica Narodne skupštine, to je ova koja posljednjih dana govori o diverziji, koja govori o tome da je reč o terorizmu i tako dalje, koja, Bože me oprosti, koristi slučaj jednog sada već pokojnog čoveka koji je izgubio svoju ćerku tamo. Čovek u takvoj situaciji može svašta da kaže, ali ona citira njegove reči dokazujući da nije reč o korupciji, nego je reč o diverziji ili terorizmu uz uticaj stranaca, ali neće da kaže koji stranaca, ni onaj predsjednik Republike. Usput bude rečeno, reč je o osobi koja je 25. novembra prošle godine, ja nisam pravnik, ali to vam je školska definicija državnog udara i kod nas politikologa, a i kod pravnika. Dakle, ona je izvršila državni udar time što je najviše zakonodavno i predstavničko i ustavotvorno telo, koje se zove Narodna skupština Republike Srbije, lišila prava, ovlašćenja i obaveze da usvaja zakone, između ostalog i najvažniji zakon koji jedna skupština donosi, to je budžet. Dakle, ja vas moram posjetiti, 25. novembra prošle godine je gospođa Brnabić usvojila sama, bez rasprave, i u načelu i u pojedinostima, budžet Republike Srbije. Ko ne veruje mene, vi imate opeščani sat, on bi ostalo bi još malo tu za minut i po peska. Ona je za 3,5 minuta, uzvikujući parole, ne damo Srbiju, usvojit ćemo budžet, Aco Srbine i mašući srpskom zastavom iza 10 pripadnika nekog obezbeđenja, konstatovala da je budžet usvojen i da zastavu bacila demonstrativno na pod.